Joycing Doloi Auditorium Hall along Ingdeng Githam Karbi Students Fresher Meet Kangni. Dipu Don Bosco Higher Secondary School Pen School Exhibition Kibi. Greater Hanjang Langso Inter Club League Football Tournament Angdung Kiti. Kardo Nili Karbi Birta Thanbang Samidurmi Bepi Nonarchik Tha Birtang Ton Pen. Dipu Golf College Karbi Student Committee Ahin Penchapatir Piponsi Pai Pai Nipai Inkora Trok Arni Dipu Joycing Doloi Auditorium Hall along Ingdeng Githam Karbi Student Freshers Meet Kapadopon. DGC KSC Amai Pujen Bepan Kechapayam Pupon Amay along Aluhi Sarpo Aman Peng Pen ECM Dibrugarh University and Parta Jaffa Amai Pulong Sing Teron Kachitongdun Amay along Man Peng Aluhi Aman Pen Dr. Lipson Rongpi KSC Amai P Barim Sangpi Panchimi Rongpi Pendang Lokeongdung Man Kedo Atum Chetongdun Mayalong Loka Charlie Bob Owe Kimi Atum Kopusonsi Ke Charlie Nangjima Lapen Epi Po along Pentangka Wanpo Ladang Keparoka Thap Lapuson Ke Chokche Kacharli Ji Lamang Pame Pen Ining Chirot Dut Pensi Charlie Ponang Ji Pualam Hai Hui Mayalong Aluhi Atum Pen Than Parepon Nasi Epare Po Kipia Pusta Penda Adi Kado Konflik Neng Mohe Pilip Kam Jongda Jing Honasta Tu Mebedang Atum Tanak Nako Atum Ka Kena Persentis Puson Nama Pakai Tak Anglo Nasi Jing Kudu Neng Hetu Neng Ulote Kacang lagi nak pakai apa sih? Aking kamu itu naik. Dipu Don Bosco Higher Secondary School Pen Pai Pai Nipai Inkora Trok Arni School Atikup along School Exhibition Cum Food Fest Padopon. Dipu Don Bosco Higher Secondary School Atikup along Pai Pai Nipai Inkora Trok Arni Kapadopon School Exhibition Cum Food Fest Adwanwari Karbi Anglong a Deputy Commissioner Adul Khalsi Ingpupon Alangli Exhibition Kangpu Alamjir along School Apor Henlo Kemenaya Por Puning Chedam Lapen Laso Apor Semdem Pen Loka Charlie Pameji Aphanta Osumarapan Lam Kethananing Parungpon Inspector of School Arong Pipen Chenglok Penangan Bishop Than Bangatum Chetongdun Exhibition Pangcheng Chia Prang Deputy Commissioner Adul Khan School Ben Adilum Pen School Hem An Ingtum Arnipon Pai Pai Nipai Inkora Trok Arni Jili Priya Por Pen Hanjang Langso Kapatu Aklamalong Karlitang Podemi Timung Pila Pen Karlitang Longki Rongpi Chikimo Amen Pen Greater Hanjang Langso Inter Club League Football Tournament Angdung Kiti Labangso Football Kapatu along Aluhi Aman Pen Kachitongdun Abarim EMJC Pathak EM Barim Ram Singh Tokbi Ex Board Chairperson Kadom Terangpi Ex Mochadar Bor Singh Terang Rongasar Kamalakanta Be Hemari Tokbi Sarihajan Ahiti Amaipu SGB Moniram Terang HAS Chunbang Rajan Rongpi Penchenglok Kethe Giding Atum Chetongdun Si Angdung Kiti Football Kapatuolong RDP Dun Ajid Rong Piahin Pen Karlitang Podumi Timung Pila Pen Karlitang Longki Rong Pia Purki Mualam Klar Dak Pen Rat Atumapan Than Pachinipon Referee Gulshan Rongpi Lineman Lokhi Kilingpi Harlin Terangpi Angdung Kiti Kapatupon along Lake Chenggam FC Lapen Hinchong Club Angwongsi Ingtang Kring Pen Cepatepon Chenggam FC Ateran Lapen Hinchong Club Atumang Bongkethom Kethom Goal Chipipon Puthot Penalty Si Pasitur Pon to Pen Hinchong Club Ateran Kethoma Goal Hinia Goal Pen Chenggam FC Ateran Atumapan Parempon Best Player Bijenondi Goalkeeper Kyongnai Mangta Horo Labangso Greater Hanjang Langso Inter Club League Football Tournament Mesen Pen Pachunpon Non malam so Porpan Dihina Parman Birta Mointan Ponek Senang Opening shortly A school for playgroup to class 4 Facilities Big and clean classroom, trained and friendly teachers, playway method, creative activities, audio-visual, aided teaching, drill, dance and origami. Child development and education, learning process with parents as partner. St. Anthony's English School,
Lower Dilaji, Birla, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact 9859609475, 7002770 959, 9957607561. Email santanthonyschool@yahoo.com. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong Akenang Salahormu Ason Salam Pontanglo Lasinang Tum Arniwang Kenang Sot Kecho Ason La Pentesre Alang Hithi Kulat Along Longpon Ikji Kang Sirtang Kijun Alang Tharwe Alang Theso Alang Kecho Ajam Tu Tharmit Aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen Chenglok Ongdung Hemalong Akenang Sot Hormu Longpon Ikji আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihenamo Pibutot Birtalong Wangtulo Karbi Anglong Arlo Along Forest Kerai Tang Along Li Aron Repen Kacharai Pai Nang Bat Bom Tanglo Difu Lamding Kacheleng at Dak Kedo Kilometer Krehini Tobar Arai along Kedo Forest Reserve along Le along Ongdung Aradatum Damsi Kachiraiji Apan along Le along Kedo Tengpi Tengprang Pansi Kachiraiji Apan Bor Ibon Forest West Division DFO Jagannath Rongpi Penjaponsi Forest Central Range Ranger Didi Shyam Atum Pen Rad Atum Kachiraiji Kapor Iat Adim along Humri Dam Bangso along Le Abangke Ajada Bidi Pensita Bangso along Le Abangke Pipon Tekte Pusi DFO Rongpi Pen Ningjepon Desafa pige aling tu Pongke Mamia Gangbura Bang Puhat Enchet Pa Gangbura Punar Bill Timan Hoigul itu lo Lasan ke Megri Hidia Gangbura Mata Ambeng Jalong Sibang along Michipilam আমি আজি ডিএফও মহোদয় ছাৰৰ লিডাৰশ্বিপত আমাৰ এচিএফ ছাৰ আছে আৰু আমি আমাৰ ডিফু ৱেষ্ট ডিভিজনৰ আণ্ডাৰত চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জ ৰঙাপাহাৰ ৰেঞ্জ বৰলাংফাৰ বকলিয়া আৰু প্ৰটেকশ্যন ৰেঞ্জ আমি আটাইকেইটা ষ্টাফ মিলি আজি আমি এনক্ৰচমেণ্ট এৰিয়াত আমি ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিছোঁ ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমি এই ফ্লেগ মাৰ্চ যিসকল এনক্ৰচাৰ আছে তেওঁলোকক আমি বাধা দিমেই আমি কেতিয়াও এনক্ৰচমেণ্ট হ'বলৈ নিদিওঁ এইখিনি আমি আমাৰ ৱেষ্ট ডিভিজনৰ গোটেইকেইটা ৰেঞ্জে আমি কঠিন সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমি যেনে তেনে হ'লেও আমি এই এনক্ৰচমেণ্টৰ পৰা আমি প্ৰটেকশ্যন দিম এনক্ৰচমেণ্ট হৈছে তামোলবাৰী DCRFৰ অন্তৰ্গত ডিফু লামডিং ৰোডৰ 12-13 কিলোমিটাৰ অঞ্চলত
তেওঁলোকে আজি প্ৰায় এৰিয়াটো প্ৰায় 10-12 হেক্টৰমান দখল কৰিব বিচাৰিছে আৰু হাবি কাটিবলৈ আহে প্ৰায় ডিফু চহৰৰ পৰা বিভিন্ন মতা মানুহ মাইকী মানুহ মিলি প্ৰায় 400-450 সংখ্যক মানুহ আহি পেলাই জংঘল কাটিব লৈছে এই এনক্ৰচমেণ্টটো যোৱা 27 জুলাই তাৰিখৰ পৰা হৈছে 27 জুলাই তাৰিখতো হৈছিলে আমাৰ ষ্টাফে আহি আমি খেদি পঠাইছিলোঁ আৰু 2 আগষ্ট তাৰিখতো হৈছিলে আমি খেদি পঠাইছোঁ আৰু 23 আগষ্টত প্ৰায় 400-450 মানুহ আহিছিলে আমি তেওঁলোকক মানা কৰিছোঁ আৰু হেখত আমি খেদি পঠাইছোঁ আপিথু ইংনাম ৰাইকম আসাইকাম আতুম পেন কিলোমিটাৰ ক্ৰেহিনি তামুলবাৰী পেন কিলোমিটাৰ নেৰকেপ আবৰিতম পাৰ্ক আলং ফ্লেগ মাৰ্চ আসাইতা পাদপন থুপুচি বিৰতা লংপন Pai Nipai Ingora Trok Arni Anarlo Porpai Isirachitima Por Malompen. Di Pulor Langso Rangsana Sarpo Cultural Hall along Karbi Tok Bang Atarang Ningkan Hini Arta Kepleng Lapen Manim Lamsai Ningkan Hini Arta Kepleng Talon Pon. Lorlangso Rangsina Sarpo Cultural Hall along Karbi Tok Bang Aterang Ningkan Hini Arta Kepleng Lapen Manim Lamsai Ningkan Hini Arta Kepleng Talon Pon. Labangso amai along Aluhi Sarpo Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kachitong Dun amai along Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip Rongpi EM Omar Singh Tiso EM Kachi Rongpi Pi Atum Chitong Dun. Labangso amai along Lamet Guru Lunse Timung Apan Nong E Pajir Pon. Birta Bangkala Ponsi Kangton Iglo Langik Bam Thakat News Channel Domi Thakme Kurwang 2